صدى مسات خيش نمی پردازه ناوی من دلبرین درسم ناوی منی ناو پاش ناوی من مهند بدیع زمان حسین سال 1909 الحسكي دايك بومه سال 2013 الحسكي تبلي بوم تو پروانه که میسوزم در پروانه سرپاتی روش سرپاتی گیری دائما هیچ خواستم خورد بکن آخواست سرپاتی دو بنالی کار إيش إنسان بهز آوادكه ودبس دما پر خيال وفكراندن طول هلداني ددل مروفانده شعر باروده دم الشهداء المرة شعر باروده بس بعد ما رأي شوي دبه گردونه ده هر جوانك أرمانجا كوي جدا هيا لأرمانجا جوانين كرد يكا ولا دبري؟ هيك كده هره إيرو جلك ميناكين بفيرنجي هنا قهرمان كردستاني ينكو دنافا أوقاس إيشو زحمتين دجوار ده سريرا كرن وبون ميناك شحمو دستانين ديرو كان را بردلا آزادي بوهايا آزادي تشتكي أوقاسي بنرخكو جوان ما جاني خوا فدادكن جبوه يك جوان آزادي خوازان شهيد دلبرين درسن بو هفره دلبرین جوانکی پر ویرک و خنگرم بو. دزاروکتیا خدا هر دو خواست در دور لوی گهدار بکن و نرخ بدنه. تشتین جریزه حز ندکر حتی دلی سوکن خدا جدا بو. روحی بر خدانه جزاروکتی و بره هبو. دلبرین وکی هر زاروککی رحت شیان نکر. هر تم مزن ده فکری و به فکراندنه را مزن بو و هرکی ناوا شورشه. د دستپێکا شۆرەشێ de biryara rizgarkirina welat da û bû yek ji şervanên azadiyê. Ji bo şehîda hevalê me yê şehîd ket. Bo rihya hevaltiya me hatibû kirin. Em silav biçin ji bo serokatî ji bo malbata şehîda bijî seroka. أولي دلبرين أنت شو تبيجي يا فل؟ والله ما لم تبيجي سركتين قشيا والله أنا برادة خذ بينا باب العسكر. بس هيك أنت برادة شو تبينينا؟ برادة ليش عم تبينينا؟ والله يا أنت تعرف. واو. أولي كادري رو خالم مزاف بي زي شيء كذا شو تبيجي سرقانوي؟ والله ظالم أمير ونخش بك أنا. Bi hemû fikr û hêza xwe tevlî bû. Wekî siwarekî bi çekê xwe û ew dilê xwe yî ji pola sîng bi sîng li hember neyaran şer dikir. Çi şerek li ku derê biqewimiya hevrê dilbirîn berê xwe didawir. Derbasî hemû hemleyan bû. Hemleya Serêkaniyê û min bij Şeddadê, Reqa, Efrîn û Dêre Zorê heya serkeftinê şer dikir û gavekî paş de neavêt. وياكي روكا شرفة أبيض دينا وياكي روكا إيه حاضر روكا تمام نونا عيار كرين أزهر عنا هاتشي
والله حركات الورع انا اظل لي دخن. Di şerê berxwedana Rûmetê de Dilbirîn dîsa berê xwe da şer û ji bo parastina gelê xwe şer kir. Tu carî veger ji xwe re qebûl nekir. Di wî şerî de hevalekî Dilbirîn li kêleka wî birîndar dibe û hevrê Dilbirîn xwe dike mertal ji bo hevalê xwe. û bi hewildanên xwe dixwaze hevalê xwe xilas bike lê di êrişeke hewayî de heval Dilbirîn digihêje asta şehadetê.